Прывітанне, мае шаноўныя. Прывітанне, гледачы, мае шаноўныя. Сёння мы з вами пагуляем трошкі ў танкі. Як звычайна, да 13 гадзіны. Вось, потым мы скончым, канешне ж, а заўтра мы яшчэ падумаем, што можна будзе зрабіць, і мяркуем усё гэта на гэтым стриме. Што мы сёння робім? Мы, як заўсёды, знімаем зорачкі, знімаем гэтыя іксы, якія што і робім на кожным са стрымаў. Але пасля гэтага я планую трошкі пафарміць, бо срэбра малавата, трэба, каб было больш. Гэта ведаеце, як у Warcraft некалі было трэба, бо патрабую больш золата. Вось так і на гэтым стрыме сёння. Добра. Дзякую, усё з'явілася. Я спадзяюся, што гук ідзе, зараз праверым. Спадзяюся, што так усё ідзе. А таму, шчыра кажучы, мы можам пачынаць пад добрую музыку, чаму бы не. Калі глядзіце гэта ў запісы, то калі ласачка, ставце падабаечкі, падпісвайцеся на канал. Вось, пашыраем нашу беларускамоўную аўдыторыю. Загляніце, калі ласачка, у суполку канала. Там для вас ёсць навіна паводле розыгрышу, які будзе адбывацца тройчы на гэтым канале, пакуль мы будзем ісці да нашай мэты, гэта 1000 падписчикаў. Вось, як заўсёды, арка доўга ў бой заходзіць. «35 секундаў, нармалёва. Трэба не забыцца ўключыць толькі нашы рэзервы. О, добра. Нарэшце гэты план, дзе можна пастаяць і пастраляць даволі зручна. На тым фланзе ўсё ж такі менш магчымасцяў, ніж тут. Паедзем у правы бок, вось у гэтыя дрэвы хмызы. Там ёсць нармалёвая пазіцыя. Будзем там дапамагаць адтуль нашым хлопцам, якія будуць ехаць па першай лініі. Так закрыемся. І тут таксама павалім дрэвы, каб калі тут нехта выходзіў ці адсюль, ён нас не заўважыў адразу. Шэридан. Так, ой-ой-ой, Шэридан, ты хіба што памыляешся, не? Ну вось, ён трошки згубіў хпшак. Так, 3, 2, 1, няхай ляціць. Не, у іх Шэридан нейкі, ведаеце, таленавіты чалавек. Наўпрост паехаў, аддаў хп свае і ўсё. Ну вось так. Мне падабаецца. Тут уже можна настрэльваць трошки, не глядзячы на тое, што Шэридан тут маецца у нас. Яго кантралююць, падаецца. О! На табе! Хе-хе-хе! 401, але трапіў, гэта кепска. Т-62. Это з-за таго, што нашыя затрымаліся тут на Шэридане, хаця маглі б заставіць толькі аднаго танка. І далей ехаць. Асабліва гэта тычыцца вось гэтага хлопца на М103. Тое, што ён зрабіў, гэта няправільна. Т-55, ты ведаеш, што ты ў мяне прастрэлі? Хіба што не ведае, але мы яму зараз пакажам трошки. 3, 2, 1. На. Упс. 455. Адчуваю сябе вельмі кепска. Адчуваю. Я сабе зараз... як гэта... выскачала з головы. Карацей, я адчуваю сябе гаўном. Бо гаўном паліваю. Глядзі, М103 ўжо здох. Чаму здох? Таму што гуляць не ўмее на гэтым танку.
7. Чакай, яшчэ 7. 4. 3. 2. 1. Стой. Стой, каро, стой. Ось. 336, добра. Нешта наши зажаліся, што на левым фланзе наши цяжыкі стаяць там просто, то есть 60 контролюе тут. Але. Наступны старак буде все ж таки Т-55А. То ён подставляется под меня. О. Глядите, кто едет. Эх, перелет. Так, 121 поехал ангар уже. Ой, наш тест ОЛТ нешта робіць незразумела. Ён стаіць у хмызах хіба што, так? Ты ў хмызах стаіш? Ну так, ён у гэтых хмызах быў. Вау, пробіццё павесіў. Мне не падаецца, але каля мяне стаіць шарф-утюр. Паглядзіце на мінімапу. Таленавіты гулец. Няма што казаць. На. Бля, і не паляцела ўвогуле ў яго. Так, тут трэба занурыцца вось у гэтую яму. Фошык. Там Тартойс і Хары. Яны сустракаюць суперканя і 103-го. Ага. Два, 1. Ты паглядзі, як яны робяць. Ну што гэта за гаўно такое? Толькі курва зводжуся, яны знікаюць проста за свету. А ну, Е100. ИС-4. 50Б, что ты робишь? Давай, едь. Не чакай, едь. Бляха. Ну, хіба что тут... А, не, глядишь, ты ён по гэтым канцы поехал. По гэтым фланзе. Ну. Давай, выходь, Сент. Цент, выходь. А вось і фош. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это 175 было. О. Вось і гэты хлопча мяне засвяціў. Ой, який сакавіты борт у яго стаіць тут. Так. Тут я не трапляю, а вось тут. На тобі посрацца. І забіўся. Мяне бачна. Не трапіш. А ён не трапіў, калі што. Ну добра, арта ёсць арта. Нешта пастралялі, нешта нават там дапамаглі. Але на бой нармалёва так паўплываць не ўдаецца. Ну, наступны у нас 157 хэві. Ой, чакайце, гэта трэба змяніць. Бо 7 разоў забой пракратаваць гэта ўмець трэба. Я так не умею гуляць. Ой, слухайце, а я забыўся пра налады чату. Ой-ой-ой-ой-ой. Вось гэта я дурань. Ну, пасля гэтага бою трэба не забыцца. Што трэба ісці у... Хаця, глядзіце, нешта доўга. Давайце паспрабую. Магчыма, удасца хуценька гэта ўсё зрабіць.
чекайте. Community Promotions Agreement. Так, не удалося пасля бою. Ой, бляха, что тут робить на этапе 57? Треба ехать направо. Сюда, в город. Как подлавливать усих. Мы не падла, а ловить умеем. Єбр, що ти тут робиш? Так, Панзерваген уже отримав. По соплях. Антикора выставляется. Так, объект. На его голду зародить барабан. Ой, як ти став тут просто, блять, ідіотно. Що ти робиш, ну? Просто, блядь, ти баран, фош. Ти розумієш гэта? Ідіот. І он яшчэ і брустер зрабіў для гэтых. О, глядзіш ты. А колькі мне перекидывается барабан зараз? За 10. Нормалёво. Нормально. Там яга уже выставляется, поглядишь, ты на меня чакаем. Подпал. Хлопче, ты разумеешь, что ты помылився? Ось я про гэта брустер і казав. Добре, пошкоджені поділили трошки. Леопард. Ты ничего не поблытал? Короче, у меня альфа-то не вылетела. 380 усього, чекай. А кольки? 400. Я ж думаю, что это не то. Так, леопард. Леопард, ходи сюда. Антикора, у меня подкалиберы. О, кумулятивы. Ай, раздом нельзя было стрелять, в аккумулятивы не прошли. Кто там сигнализацию включил? 60 ТП. Як би тут. Дай проехать. Ну что, тебе ты куда? А могло потриматися. Ой, что ты робишь? Куди ты поехал? Я ж барабанный.
Не дзякуй. Так. 60 ТП. Як ти... Ага. Ён мяне засвяціў і ведае, што я еду яму ў спіну. Паглядзі, якую ён пазіцыю сабе заняў, а? Так, 680. Ну яшчэ і сатан канем, але у мяне толькі ББ засталіся. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, вось гэта кепска, вось гэта кепска. 970, але мы яго забіраем, ну. Спадзяюся, што там все атрымаецца. Давайте. Няма чаго губляць, трэба ехаць. Ну вось яно паляцела некуды. Дякую Богу. Ой-ой-ой, ён сюды едзе. Лепей дапамагчы СТБхі, ну ТВПхі нашы. Не пробіў. 5800 шкоды. Ну, няблага, мне падаецца, 5800. О, а я не паглядзеў на склад. Ай, у нас бабаха і 121. Я подставіўся ненаўмысна, прабачце, бля. Трэба было дагульваць, трэба было сейвіцца і лавіць яго вось тут, выставляцца каля гэтай будыніны, вось на рагу. І чакаць, пакуль ён поедзе каб у борт, яму хаця б 2 тыкі даваць. А, я дурань. Але 2 хвіліны яшчэ засталося. І СТБХ. Давайте даглядзім. Мне падаецца, трэба даглядзець. Трэба дагледзець. Ага, засвяцілі. Не, ён гуляе занадта сейвова. Занадта сейвова, не, ён праграе. Ён праграе. Ён паехаў, не зрабіў не тое рашэнне. Яму нельга было так гуляць, а табе не трэба ехаць. Разумею, што ты яму не шотны, але пад прыкрыццём бабахі. Чаму не? Усё роўна 2 хвіліны яшчэ. Ён бабаху фарміць. Давай, хлопче, едь. Вось ён. БК мінус. І альфа не вылятае у 121-го. Не пробіў. Ну што, бабаху трэба будзе разменьваць. Стой на месцы, стой. Няхай ён едзе на цябе. Бля, ён ведае, нібы ён ведае, што за ім бабаха едзе. Давай, пуш. Бабаха, едь. Усё, ён заважыў яго. О, малайцы просто. Малайцы. Конечно, я з тобой памыліўся, але гэта таксама згулялі вельмі добра. Майстер. 5800 гэта майстер. Што?
Няўжо? Не, я, конечно, не супраць. Ну, а хто будзе супраць? Ну, будзем мець на ўвазе. 5800 это майстер, добра. А, яшчэ 4 фрагі трэба збывацца на гэта. О, мы на арце ўсё ж таки там каманда перамагла. То бок на арце больш не трэба будзе нам гуляць. Так, LC. Ой, прабачце, AMX. На шляху нашым, да. На нашем шляху, да. По Шабен. У понедельник мы гуляли, зараз я только... Чекайте, где тут контент, тут лайф, есть тут налады. Поехали вниз. Сюда меняем на белорусскую мову, конечно же. Так, это у нас World of Tanks. Не такие. Вот такие. О, и снимаем эту тушечку. Сейвимся и все на этом с наладами. Готово. О! Ох, як ми добре. Так, а ми у топі? Ми у топі. Це добре. Нам наліво нема чого робити, треба їхати до тяжей. Треба їхати до тяжей, кап трошки з ними порозмовляти. Так, з вока на вока, як кажуть. Ой, сюди ми станем зараз. Кромвіль проїхав. Ах ти, паскуда малая. Поспел таки. И он таки поспел. Ты погляди на его, бачишь? HTC, телефончик наш. Ну что, тут никто не едет? О, это цікаво. КВ-2 едет, добре. Ну и мы поехали, что мы будем стоять, як ёлупни. Кромвель хіба что у центр нигде выехал, что его не башит. Не, стоит на месте. Давайте, хлопцы, давайте. Зараз мы ему тут трошки потлумачим. Где тут раки, где тут раком. Добре. А ты не ведаешь, як пробивать? Ну так, я не ведаю, як пробивать. Ой. CDT, ну давай поспробуем с тобой погулять, Ник. Ну-ка. Ой, ну ты поспешаешься, конечно. Холера, тебе бери, куда ты там шепляешься усё? Погулял, дурень. Цаеск.
О, паглядзіце, мы супраць васьмёра гуляем. Гэта штурм. Не, сустрэчны бой называецца, так, не штурм. Але мне не падабаецца. Скажу, як ёсць. Але курвіска ў іх ELC ёсць, вось паглядзіце. У нас Т-92, у іх ELC. Ай-яй-яй. Трэба і налево ехаць, а трэба і цэнтр сейвіць неяк. Разумееце? Не, налево. Я не хочу центр, я все ж таки не хочу аллею, але... Вітанки. А что это у нас адбываецца у сэнсе? У сэнсе ўсё нармалёва, ўсё паплавна. Адзінае толькі думаю ўсё ж таки на заўтра змяніць трошки план і замест цэлага дня Еўратрак сімулятара пагуляць яшчэ ў нешта іншае, бо учора я рэальна стаміўся на паўстрыме недзе так, плюс-мінус. Як у цябе справы ідуць? Як учора папрацаваў трошки? Добре, калі добре. Ну, глядзі, у іх ELC памыляецца. Яна паехала ў цэнтр гуляць. Ты што? Вітаю, Анюта, вітаю цябе таксама. Выйшаў паглядзець. Так, а дзе ён тут будзе? Ці можам мы аджаць гэтую? Так. Добра. Аджалі, але зараз мы атрымаем па пысе. Ох і доўга зводзіцца ён. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Куды ты ляціш там, божух, на снарад? Книгу забыла. Не, книгу не забывала, блядь. Не ляціце ўсё. Так, едем. Мель, допомагай. А у тебя барабан, ты его забираешь. А я могу принять нечто. Але не пришлось. Зараз будешь читать. Ну так, Аня у нас не любит танки. Это докладно. Ух, який якасний засвіт. Ти погляди. Ну ляці, ну чому не летіть? Без глядачоў. Не переживай, Нюта. Все будет добре. Глядачи з'явятся, все будет. Ты погляди, як усадили. 1180. Это кто? А, там Яга стоит. Недзе тут стаіце на калі што.
танком был. Я благо 2700, 1200. Средний отбил. Какие планы на сегодня, ВРВ, у тебя? Так, поедем лево. Левый фланг разгуливать. А можно будет. Уси олени вниз. Ну так. Леопард правый. Кажуть, унизе трава больше соковитая. Тому оленю все туди повинні їхати. Ну так, погляжу сину, потім Литовський. Навіть тот час трьома буде щось робити, але потім храму. О, довгий шпацир. Це добре. Аня, а ми з тобою, може, сьогодні на шпацир пойдемо ввечері? А то вчора нечто там годинку погуляли, мне щось мало сьогодні. Хочу більше. Як ти на це глядиш? О, 2 рази на день литовська, прикольно. Пойдем. Ну, домовились в таким разе. Ежа у хаті ёсць, калі што. Можна толькі нешта так прыгатаваць на хуткае. Таму можна пасля спектаклю привезем дзіцёнка домой. Пойдем шпацараваць. Але ж жарко будзе, слухай, горача на вуліцы. Можа трохі пазней пайсці. Паскуда, глядишь ты. Подшапил. А, съел. СТ2, что ты робишь? С глузду съехал, куды ты? Ой-ой-ой, нечто я зусім. А, я у тебя ж так тренировка яшчэ, бо я забыўся. Давай допомогу. О, там ПТ поставить. ПТХ небяспечна. Вечер уже не будет горача. Ну, я ж кажу, что трэба недзе, ведаеш, каля пасля 18, можна нават 17 идти. Ой, блять, 17, что я кажу, 19. Ты погляди на гэта, но... Я не пробил. Куды тебе можно было не пробить? Скажи мне. Так, чекай, тут есть. Ай-яй-яй-яй, что ты робишь не то, СТБ. Еще 2 ПТ. Поглядите, что на минимапе отбывается. Наши просто узяли всю мапу. Ніякой литости. Просто навала. Монгольская. Будет горача, будет горача. Короче, будем глядеть. Калі што, посидим на гэтым. Калі приедем, ты зробишь трошки ранее тренировку свою, а потом уже пойдем на шпацер.
падаецца, гэта будзе лепш за ўсё. Оу, цяжко задрал. Где б тут выйти? Или постучать ему бубен? Ой, тут незручно. Халера, вось гэта танк. Як ён гэта робіць? Вчорашні ж не все з'їли. А я не ел увогуле, магчыма дзеці толькі. Малыя яшчэ спяць, калі што. Ну, старэйшыя. Малы-то ў садочку. Так, хвилинку повисите, я дойду литерально на 1 хвилину. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get the chat to how could I explain the situation. Man, it's so damn complicated, where do I start, where do I end? I should go back to bed, I'm going back to all the basics, teaching myself now how do we erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroying me. Some peace of mind is all I need, give peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You think you are everything I need, but I gotta leave. Try but can't get through to me, it's not you yet, it's always me. I close my heart to you, you see it opens up for nobody. It's been so hard to fall asleep, the weather always makes my nose bleed. Makes my nose bleed. It's so hard to believe that one day I'll feel peace. I want control over my life, I want that driver's seat. Yeah, it's not you that I need, you push me down when I'm weak. Так, я на місці. Таким чином, ми що усього ж пройшли. Так, тому можна починати фармити. Садимося на МБТ. Я б зараз з'їла і диню б так само. А і диня лежить так само, і ніхто її не чапає, коли що. Треба було з собою брати разом з книжкою. Сиділа б зараз на праці і храбустіла би. Can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. Cause you think you are everything I need, but I gotta leave. Хоу, а куди тут не їхати? У центр. Конечно ж, у центр. По-перше, треба включити резерви. Коли не помиляюсь, у мене два снаряди буде в барабані вже, коли я під'їду.
Так, Марс. Марс. А што ён тут робіць, гэты Марс? Я чамусьці лічу, што ён на еўросерверах не з'яўляецца. Дзіўна. Так, 4, 3, 2, 1. Ну что, готовы, выходите. Давайте, хлопцы, по одному. 1. Есть минус. Ну не лжешь, ён приехал. Марс, гляди, кто там у тебя. Я заўважыў. Малайчына. Так, але што ў іх тут мінус 2. Унізе таксама мінус, я гляджу. А ну, стой. Ха-ха, не трапіў. Нехта свеціць, а нехта ён вось тут стаіць. А хто ў іх застаўся з... Не, у іх ЛТшкі не засталіся. Чакай, хто гэта можа быць? Брасик. Разом з Лораю. Брасик гуляє ролю ЛТ. Ну, незвичайно. Але калі у іх ЛТ вже подохла, то чому ні? Что, нехто тут буде? Нехто був. Але что-то мне хочется поджаться. Я хочу зараз объехать наших ПТшек. И вось таким шином. Хоп-хоп-хоп. Ой-ой, 400, jeszcze 500. Ага, odjechał. Ага, там не Брасик, там Лора была. Бо Брасик стоял на отстреле. Ось гэта дзіва. Звычайно, наадварот. Ага. Так, ему спину уже заходят. Зараз, пока мы объезжали, уже всех знищили. 11-3. 11-3 лик. Что это такое? Что это деется? Ну и где ты там? А ну выходь. Так, он за камнем. Сюда не выйдем. Ну, а мы можем принять. Так, СМБ. Да, вот принять не пришлось. Перемога. Тактично. Сколько нам пришло? 70 кусков. Добре, не пойдем.
Так. Я пойду попрацую. А отключаться не буду, или могу не казать, на что будешь пытать? Не питання, добре. Все зрозуміло. Центр, як завсёды будем гулять адсюль. З G6. Трапнасць наша, яна заставляе жадаць лепшага, але хоць і нейкая-то ёсць, правда? Баваха таксама мае сваю трапнасць. Лінкс тупо паехаў уперад. Чалавеча, ты куды? Вось гэта дзіўна, ён нікога не засвяціў. Вось гэта дзіўна. Еласі таксама едзе, нікога не засвечвае. Гэта зразумела, там будзе стаяць, там заўсёды нехта стаіць. Ось гэта номер, я такога раз'езду яшчэ не бачыў. Уже толькі адзін танк у іх на полі. Наш сцяжак ШПТК душыць, і ён яго задушыць. Гэта факт. Не, ну трэба ехаць, я не ведаю, чаго тут стаяць. О! Бачыце? Стой, зводжуся. Трапіў, гэта добра. Так, Эміль, ці ты бачыў каго там ці не? Той паехаў на пазіцыю арты. Яшчэ жыве. Саладзін яшчэ жыве. Трэба туды стрэліць. Там 100% будзе стаяць гэта. На пражэт-то. Ну. Ды куды ж ты падзеўся? Неяк на дым проляцела. Вай. Не, лепей наступным зарядить, потом уже стрелять. Ну яшчэ раз. Ой, Елси, ризикуєш, але на що ти ризикуєш, не розумію тільки. Всем пан. Хлопцы, вам пора подставляться. Нема что тут робить вам. Высоко полетела. Ой. Бом. И подпал. И не полетела. Холера, бляха, эту хуйню. Что ты будешь робить с вами, да?
просто здуло. Просто здуло. І за такий бой я отримав 45, амаль половину. Гауно бой. Ага, сестричні. Мы не в топе с десятками, тому лепей ховаться там. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Їхній LC подставиться чи ні? СТ-1 нечто наше застрял где там под горою. Ай-ай-ай. Головне, каб наш вижив. Гене стояв далеко. Гене стояв вельми далеко. Так. Ну поспробую тут кого-нибудь засветить. Там повинны быть ПТХи. Давай, бульдожка, давай. Оу, тут двое. Не, шкода, я бы на твое место не уходил. Просто мінус БК. А як ГТ, суки, меня засветили? Мы засветятся, те что? Привітання, ніхто долучився, четверте привітання тобі, шановне. Бачиш, якое говно отрималося зараз? Я прямо не чекав этого. БК на 900. Паскуда. Это ж треба. Диву лоб яще. Ось гэта номер тільки що був. Ай, LC, маяк.
Ай-яй-яй-яй-яй, насамрэч. З дзясяткамі. Не, конечно, не паспрабуем узяць гару. Але нешта не падказвае. ЛТТБ у іх супраць мяне. Это такі невыгодны для мяне танк, бо рыкашэціць яго. Гэта кепска можа быць. Але няма куды падзявацца насамрэч, толькі гару і браць. Толькі спадзявацца на тое, што ніхто не трапіць. Ну вось ён, ЛТТБ. А гэтыя стаяць ужо цэляць. Ён з флешем 300 зняў. Ебать калаціць, бляха, нема слова просто. Просто нема слова. 319 с флешем. Супер. Все трапили. Дайте в сраку. Нешта я подвис, бо не глядел на монитор. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night, lip service, never gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi. Так, 103. Неблаго було б до тяжиків їхати в город. А давайте так поспробуем, нема чего стоять на правый фланг целить. Поедем налево. Trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi. Look like Sky Bree, right beside me. The phantom of that Molly, yeah. Abu Dhabi, the bad bitch look like Sky Bree, right beside me. The phantom Уже засвечены. right beside me. The phantom of that Molly, yeah. Abu Dhabi, the bad bitch look like Sky Bree, Ти в сраку слепий. the phantom of that Molly, yeah. Ну где ты там стоишь? Не трапил. Крыўдненько ведаеце. Давай уже, ну, что ты стоишь так долго? Не ляціць, не хоча. Не хоча трапляць. І знову не хоча. Так. Хлопцы, вы бачыце, што у нас там дзеецца, ці не? Я спадзяюся, што так.
ось тут добре полетіло. Я вже не сподівався, коли що. Верні, тут зустракаються, слухайте. Гэты ширы. Как нехто тигра гэтага засвяціў. А ён так і стаіць за тым домом. Ну, нехай стаіць. Давай, давай, хутчэй, паварочвай. Боже, які марудны. Три, два. Блять, як довго ти все ж таки Сука. Блять, разодрали з усіх боков. А чаротір так і стоїть ззаду. Паскуда така. Треба було не за Т-34 їхати, а на тяжика виходить. Собес был на литовской мове сегодня. И Ой, так рано слух. А, у тебя ж плюс 1 година по поравнанию со мной. То у тебе зараз 11:30. Поспіхова ці не прийшов. Попрактикував, порозмовляв. А, то бок не хапіло, я так розумію, так узровню. УДС, ти не туди глядиш, УДС. Как ты разумею, я хожу на все собесы просто потому, что подобається гэтая активність. А, то бок ти ніякої мети такой практичний апроч, як це тримати собі у тонусі, то нема, я так розумію. Плюс після 2 років у менеджменті почали саме репетицію розвивати. Розумію, і мені так само сябр мой вельми часто так робив. То я гэта розумію, бо інакше як ти будеш ведати свой... Чекай. Ці ти варчиш чого-небудь на... Бляха-муха. Варти чого-небудь на ринку праці ці ні. Гэта найлепшы спосаб справдзіць гэтае. Няхай ён сюди заїжджає, я пробую Black Prince. Мы лепі з центру покидаем, поспробуем. Т-57. Какая некая плоскость.
Не, Блэкпринт стоит там просто. Никуда не едем. Ого, куди він заїхав? Penetration. Enemy hit. А у меня лепший магазин. Нормалево так. Откидал барабан. На 900 отрималося, ну. 980. Что, еще никто не забрал его? Лео поехал, отдал все хпшки. Кутюр там на гори дає шкоди. Так, ну стой. Давай. 4, 3, 2, 1. Готово. Не пролетело. А, пролетело. Лео у нас, конечно, такие себе танк. Конечно, наши у центра подыхать стали. Хто так валяє? Шеф Кутюр. Усе той же. Penetration. Get going. Ой-ой-ой, Е-75 подпалили. Не поспел. Enemy vehicle destroyed. А мне б еще один набой только заразить. Ой-ой-ой-ой. Enemy armor is damaged. Trap hit. We've hit the Холера. penetrate their armor. Что ты робишь, га? Immobilized. Гульня, паскуда. Як гэта рикошет? Ах ты мразотная твар. Просто нема што рабіць з гэтай гульнёю. Рикошет это НЛД. Хочется сказать, вы бачили? Бачили? Курва мать. Кабо с первым разодрал. Кого с черти драли упекли. Курві. Не, разумеешь, тут же было что? Я ж поцелил при полной зводці у НЛД ПТХу. Першим пробил, а опошним снарядом не пробил, потому что рикошет отбылся от НЛД, от самой тонкой детали у вогуле у танку.
Розумієш? Ой, трешак. А повинен был забирать ее. Не, мы все равно проиграли, коли что. Там было поражение по-любому было. Бо я один застался. Але ну крыўдна, калі і прабою хапае, і зводзішся на 100%, а яно, бляха, неведомо куды ляціць, каб не прабіць. Эх, карацей. Ушками. Что не так уже, Аня, что? Что здарилося? Неужели я так кепсько лаюся? Нельга? Треба учиться не лаяться. ВРЛ, что ты скажешь? Лаяться тебе не лаяться? Конечно. Ось і все. Два супроти одного. Ну мені теж подається, а на що тримати за то в собі? Я ж не невротична особа нейка, каб потім яшчэ психоз нейкі з-за гэтай гульні собі мець. Але ж ви, хлопці, ну, ось такі ми, хлопці. Я тебе уже, Аня, колькі разоў казаў, давай ты так само ў танкі подключайся і подглядзім на цябе. Ці атрымаецца, у цябе не лаецца. Там яго не бачна. Наши гору взяли, поглядзіце, колькі нас тут, а іх один танк толькі. Ну, два. Выходим. Не выходим, назад. Проверяй. Штурманули гору. One of our tracks is damaged. Видишь, не подставляются больше. Давай, выходь. Бартон. Enemy armor is damaged. Вот это тяжко мне пробить. Потому что таки это 9 уровень. Ису. Бляха, и тут до холеры, и тут до холеры. Мне что с гэтым треба робить? Penetration. Got him. Не трапишь, трапил. Да яшчэ и пробил. Паскуда. Ты ж бачыў мои відосы. Конечно, бачу. Я ж тому и пытался у цябе. Как падтрымка была. Я ж ведаў, что ты откажешь. Хіба што Аня пайшла. Што зробіш, не падабаюцца ей танкі і ўсё. О! Мы тут поедем на правый фланг. Поедем направо. На Б-линии погуляем. Може когось подловим. Як я вже казав неодноразово, ми не падли, але подловити можемо. Чого спиш? Починайся.
Лора, ти куди? Ой, Лора, гэта не твоя позиція, тебе сюди не треба. Ох, як ты тяжко едешь. Потому что и механика выбили, бляха, и руховик так само, бляха-муха. И минус все хп. Минус все хп. А ты, Лора, будешь стоять тут, потому что ты светишься в этих мызах, разумеешь? Вот и все. Дун-дун-дун. Давай, стреляй. Où sont-ils passés? А я нікуди його не пробиваю. Просто немагчыма. Ну вот и все. Такое себе. Так, поедем налево. Бабчат нікуди поїхав, дивно. Що він хоче там побачити. А что это за песня такая, Верва? Was wollen wir trinken? Кабацкая песня. А яна что тут у подкастера это мне намається, ти не чує? Так, 703 поехал. Але. Минус шапотак. Я на тут буду гулять, тут нема нам что робить. Треба уставать в оборону ніяко. Ты поехал уперед. Магчыма, але толькі падтрымаць яго трэба. Ага, а ён нічога не бачыць нават. Яго просто бясплатна фарміць. Куды ты поехал? Куды? Подпал. Але гэта не вырашыць яго.
Вогнетушитель, вряд ли вогнетушитель. Не. Так, стандартный бой, тому мы едем направо. Повинно триматися неблаго. Хоча супротив'яток буде трошки складано. О, стербух мы заедем, вельми добре. На жаль, тільки перешкоджає, але зовсім трошки. Так, тяжек за мною едет. Ці він поїде сюди. Ці він кине мене. О, гляди, кого бачу. Привітання, хлопці. Ну неужели не трапить никто? Ой, хлопцы бесплатно отъехали. Уже сколько? 5 танков тут. А нас только... А, наша на горе стоять. Зрозуміло. Shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Something keeps waking me. Линкс сзаду. Глядять сюди. Не полетела. Ну что, хіба что ты больше не выставишься тут? Бо я повинен себе тут зауважить, як би ти не виходив. О, это что было такое?
Так. А тут, калі паглядзець, штосьці будзе ці не? Ага, нешта ёсць. Ды няўжо яго ніхто не бачыць? Дула не опускаецца гэта гармата. Опусціся. Іс поехал. Ризиковано, занадто ризиковано. Поехал, сдался просто. Ну давай, хлопче. Тебе ж там на даху есть нечто? Есть нечто подобное. We hit them, but didn't penetrate their armor. We've hit them, but we didn't penetrate their armor. О, наши перевернули левый фланг. Это добро. Невже ви не бачите його там згори? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Enemy armor is hit. Ой, нарешті нехто вирішив, то поїхав. Давай, 1, 2. Сука, и забрал. 314. Ай. Які ж ПТшки були тяжкі, поглядиш ти на їх. Так, знову мапа така собі. Бачат, ELC і так далі. Я поїхав сюди, на виспу. Поглядим, що з гэтага атрымаецца. Спадзяюся, што ніхто не перахопіць. Бачат у цэнтр, гэта стаіць добра. Канкурэнтаў няма. Шариатир, стань и зводься. Не едь ближей.
Ну, давайте, хлопцы, накидывайте, накидывайте. Тут еще 3000 хп есть. Давайте, давайте. 1200 всего. 1400, 1500. А я усіх бачу, Еміля, Ферді. Ой, як яны адрабляють мой засвет, а? Як яны його адпрацовують? Ух-ху-ху-ху. Уже 2800. Ну что, Эмиль застался. И что ты будешь робить? Тут Эмилька один. Правильно, правильно, отступай. Давай, давай. Супротивник центр занял. 2900, хіба что не пошло мне в залиг это. Прожета уже сама себе светит, так? Не, ну так и есть, так. Это уже прожета светит, не я. Тому спробуем. Тут уже треба вертаться, бо центр захоплений, левий фланг так само відбитий. I need a second to take a breath to keep me guessing with what you say. You're in my head. Так. Зараз я дам світло. Чекай. Like stormy weather, can't seem to breathe. When you're with me, Ах ти поскуть такая. Хто там засвітив уже? Это ФВХ. Ось так трошки постоїм. Батчат, тобі нема що тут робити. Тікай отсюда. Ха, у нас прожета подохла. И она поехала за Эмилем, и там подохла. Где она? Чекай, прожета. complicated. Не, правда здох. Feeling frustrated, it ain't enough to fix a lie. И батчат. You're gonna break. 3 стрелы, не... А, ось, с 4-м трапил. Это только гуслю сбил. Ось их 40. А як тут пойти? Ну, только сюда. Направо. Валера, тебе верю, куда ты пробиваешься-то? Объект. Чому все так кепсько? Чому так кепсько по пробитці у мене? Добре, нарешті. Так, там Паттон трошки шкодить, а у этого 1200 хп, його ні одного разу не пошкодили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дякую богу, я на меня не едет. У меня в барабане 600. Лишь что 600. Ага, на отстреле там у них 34 крылья, бо коли альфа только полетит, он меня знищить.
А так, калі ў гэтага застанецца 600, то можна будзе яго біць. Ці ў сраку. З такім перанабіваннем. Ды маімі крывымі рукамі. Т-34 трифулове. Так, КПЗ мені засвітив. Что ты будешь робить, да? Гэта не выцягнуць, але. Некалькі шкоды можна нанесці. Некаторую хаця б. Тут няма нікога. А в такім разе 34-3, што ён на цэнтр паехаў адсюда. А, вось ты. Вось гэта стрэл. Вось гэта быў стрэл, бачылі? Супер, просто. Артавод шчаслівы, я так разумею. Зато медальку атрымалі. Як яна завецца тут? У разрахунку. Так, але гэта па-украінску. Ну, хіба што па-беларуску таксама будзе. О, карацей. І такія сітуацыі бываюць. О, мы ў топе. Супер шасцёрак. Гэта добра. З пункту гледжання фарму гэта добра. Галоўнае яшчэ накідаць трошкі. Вось каб 1005 накідаць было б добра. Time to roll out. Так, Т-3485, 3002. Помощники они такие себе тут, але лепш, чим нічого. Можна поспробувати одразу поджатися, арти ж нема. AC-46, ага. Ну что, нехто будет тут? О, зараз я його здивлю. Penetration. І погляди, поки їх тут. 3002. Так. 3, 2,
Один. Подпалила паскуда нейкая. Нормалёво их тут наехало. Permission to engage. Пиу-пиу-пиу. Подохли, подохли. Target unlocked. Bail out. This vehicle has had it. Так, резервы скончились. Ну что? Зараз знову подключим новые. Хлопцы, буду святить тут. Допомагайте. Так, а на отстрел ніхто не стане. Хлопці, я ж пишу вам сюди. Ну. І хіба що ніхто. ЛХМ і Номад. Ну, давайте спробуємо з вами. Угу. Ти погляди. Як это я прокачаний максимально на засвіт? Я не бачу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Просто з центру виїхав і дав. Ці он занадто грамотний, ці мені нечто не шансує. Лис. И снова меня засветили. И снова я его не бачу. Да выходи. Нема што рабіць у гэтым баі. Нехта там занадта скіловы стаў у хмызах. Так, есть одна старая позиция, вот тут недалеко. Сколь можно было на центр кидать. И сюды вось. А потом, коли тяжики уже поджимают, то и по тяжиках. Поглядим. Изменилось нечто с тех часов. На МБТ перемога, я уже не помню, что там на МБТ было.
Так, Т-92 добре їде. А у їх що? У їх PLC. Угу. Она проехала. Она просто проехала. Взяла и проехала. Так, давай виходь. Так, у таким разе, раз LC у їх взяла гору, хіба що, то нам лепей сюди зміститься. Ось сюди. О, все. LC збили, гэта вельмі добре. У нас трошки розв'язуються руки. Так, Скорпіон отримав трошки. Но все хп амаль що. А чому таке питання? Что там по ФВС нема прострелу? А где ж ты стоишь? Одна и другая. Не подобається, що наші вже згубили кожне. А ось, нарешті. Нарешті некий отказ. Есть только 4 позиции у Сенси. Что за жартики, кому за 30? 4 позиции. Откуль на Беларусь? Это на прамки были. Коли я добре пам'ятаю. А я вам зараз покажу, откуль на Беларусь. 462, добре. 4 напрямки, откуль готовились за 4-1 до стриму. Не, гэта вусатый, ён бы усім все показав насамрэч. Не толькі дзе я стою, але нават тых, якіх не існуе ўвогуле. Мне ў гэтым сэнсе ведаеш, што на канале Некта зрабілі ж гэтае шоу. Танковіч Дмітрый. Ён зрабіў на Нехце гэтае шоу. А я вам зараз покажу вось гэтае. І там такі палец у неоне. Супер просто. Гэта адзінае, што я гляжу на Нехце зараз. Ну, потому што ўвогуле канал мне не падабаецца пасля 20-го. І он такі стаў, як гэта кажуць, ой, ну гэта клікбейт, во. І он стаў заўсёды выкарыстоўваць тайтлы з клікбейтам, бессэнсоўныя, вельмі часта. Вось, але гэтае шоу Танковіча вельмі падабаецца. Я здаровы гумар вельмі люблю. Прапагандысткі, ну, ведаеш так, хіба што вось гэтыя клікбейты, яны больш прапагандысцкія сталі, вось гэта бянтэжыць не блага так, немала. Я, ну, да гэтага вельмі нецярплівы, калі мне нешта пытаюцца навязаць, і гэта не з'яўляецца нейкай там праўдай, ці хаця б частковай праўдай. Нейкія там домыслы, крацей тое, што не адпавядае рэчаіснасці, асабліва нейкае суб'ектыўнае меркаванне чыесьці. Ну, крацей, не маё. На. Валер, тебе бери. Чаму ты не прибиваешься? Не пробил, а я тебе пробил. Ось так это и працує. Ты что? Хто тобі дозволив так робити, а? А ну виходь.
Глядзіш, ты чакаў. Чакаў, стаяў, да яшчэ з альфой 590. Паскуда якая, ты паглядзі. Так, ну нас трошки больш за 1000, бо один блайнд був. А да рэчы, вось учора Александр там закінуў пра гэтага літоўца, памятаеш, што ты таксама на вечар прапанаваў паглядзець. Я ўсё ж такі паглядзеў учора, знайшоў час. Вось, і ну такі прыкалдэсны чалавек, таму што спачатку увогуле я думаю, што ён ну не той каб троль, а гэта ну тыпу спадчына Великае княства літоўскае, на тыпу толькі літоўскае. Вось і на гэтым разганяўся, а потым уже да мяне дайшло, што вялікая колькасць яго вось гэтага разгону, яна ну тролінг, тыповы тролінг такі. І уже где-то недзе там пасля сярэдзіны ўжо было вельмі не той каб цікава, але весела глядзець. Ну, карацей, класны мужик, мне спадабаўся. Мне спадабаўся. Я разумею мелказёрава, які там напрыканцы хахатаў. Ці з гэтай плошчы. Ідзі там у коўна на плошчу запытайся. Ці ідзі там на плошчу з гэтым з прапарам, са сцягом. Супер, просто. Дзякуй Богу, што ведаеш прафесура ва ўніверсітэце, яна не такая, як у нашых, то бок не дурная ўвогуле. Гэта вельмі падабаецца. Што з чалавекам ёсць аб чым размаўляць. Так, бляха, а што ж рабіць? Чакай, тры цяжыкі. Паехалі ў горад, калі што. А можа не, а можа туды. Одна арта. Поехали сюда, на левый фланг. Я давно там не был. Мы там ці настраляем, ці гэтага атрымаем звездюлей. Я кажут, по першае число. Асабліва мне ведаеш, што спадабалася з гэтага інтэрв'ю. Яно зноў жа не фактычнае, не як бы гэтыя точныя навукі, дакладныя навукі. Яно з сэнсу вось псіхалагічнага. Ён мне вельмі спадабаўся сваёй фразаю аб тым, што чым адрозніваецца літовец. І ён кажа, што ну вось беларус гэта як чырвоны квадрат, а літовец, ён гэтага не можа зразумець. У яго ўсё шэрае, вось такое вось як брук. А што ты ўжо выходзь, давай. Прымай у галаву гэты снарад. Ну, хаваецца ён. Тыпу, жыццё маліна, ён такі, не, жыццё вось як гэтая шэрая сцяна. Жыццё не маліна. Вось гэтым ён мне падабаўся. Вось такой, ведаеш, больш чалавечы выгляд у яго атрымаўся. У сэнсе таго, што і з разгонам гэтым, і з жартамі гэтымі, ну крацей. Сапраўды чалавек варты ўвагі. Да ёб твою налево, мать, куды ж ты страляе? На! 17 секунд КД. Пастаім. Там яшчэ ж была адсылка, што гэта не проста чырвоны квадрат, а даярка двумерны. Так. Не тое, каб адсылка, а тыпу, што, ну, ён узяў такі прыклад, што вось ёсць чырвоны квадрат, які бачыць усе, гэта звонку. Але насамрэч Малевіч маляваў іншае. Ну, няхай гэта будзе даярка. Вось, то бок не ўсё тое, па-першае, што вы бачыце, не ўсё такое
Так, чакай, 26 є 4. Ага, ён там. Таму мы адсюль будзем выходзіць. А ўвогуле трэба галды зарадзіць трошкі. Каб коня пробіваць. Ага. Постой. Ой, минус 2 у нас. Ёлы-палы. Ой, секретей. Это и что самое найлепшае з гэтага ўсяго, гэта тое, што ён спрабуе гэта данесці не толькі да беларусаў, але і да літоўцаў. Ну куды ты лезеш, ну? Мне яшчэ каде. А ты едзеш кудысьці. А ну подстав свой. We're stuck here. Track fixed. Let's roll. Penetration. Лера, возбери. One of our tracks is damaged. That one bounced. Drive on. Та нема за що. Скрився, там Хари стоїть ще. Блять, ти дурень. Куди ти поїхав? Їх танк тут стоїть. Ти розумієш чи ні? Ну все, бляха. Гамон, як кажуть. Крацей, ось на мой погляд, менавіта гэтым інтэлігенцыя прафесора яна павінна адрознівацца ад усіх астатніх. Ай-яй-яй, ногу зламалі. Давай. Ззаду заехали уже, я не заважу. Вось, то бок яна галоўная мета прафесоры даносіць веды, даносіць каб аб'ектыўна, намагаючыся як мага больш зрабіць гэта суб'ектыўным, разумеючы, што сапраўды праўды не існуе. О, дарэчы, пра праўду, слухай, мяне першае, што ўразіла ў гэтым інтэрв'ю, ён сказаў пра гэтага філосафа 18 стагоддзя Варга, ці неяк так яго звалі. Типу, праўда не існуе, гэтак далей. І калі што, я не ведаў пра гэтага філосафа. Ніколі нічого ягоныя творы не чытаў. Але ведаеш, якое супадзенне? У 17 год я вёў дневник, дзённік свой асабісты з думкамі і гэтак далей. І ўсяго іх было ў мяне 3, і на другім, на першай, не на першай старонцы, а вось калі ты адкрываеш толькі, так, там такі вокладка, працей, на вокладцы я напісаў, што такую думку, якую у той час абдумваў, што акурат такі праўда не існуе, бо уся праўда, якая ствараецца, факт, так, любы, які праходзіць у жыцці, гэты факт праз некаторы час ці праз некалькі галоваў пераўтвараецца проста ў небыццё, небыліцу нейкую. Вось. І да гэтай пары гэтую думку я так не абвярнуў. А тут оказывается, што ў 18 стагоддзі быў філосаф, які разганяўся пра гэта. Мяне, калі што, дзённік нават гэты захаваўся, але ён захаваўся ў горадзе, ён застаўся. Вось, але ён ёсць. Крацей, такое, я такі, халера сабе, вось гэта мяне думкі былі ў 17 год, разумееш? Гэта быў бляха-муха які. Карацей, гэта былі нулявыя, калі што. Вось на пачатку нулявых недзе там.
Про Пушкіну, у ягоної вже такі Пушкіна не було жонки. Ці вони ж не ведають. Так, а ну засвітіть його. Мимо. Та блять. Увернуся від усіх стрелів. Треба тікати отсюль. Їх тут звел ten. І ось недя божих нам. Что отбылося? Пушкин з його дівчини жонка їхали по дороге і зламалася карета, ну. Треба буде сюди кидатися. І ніхто не откидыває. Это я, конечно, кепсько кинул. Так, и там 3 человека переказывали за... Бляха-муха. Бульдог, бульдог, тебе тут треба світить, алло. Добре, що трапив. Да не, все. И в конце ситуация выглядала так, что коли Пушкин шпилил свою подруженцу в карете, карета зламалась, и они обидва вылетели с кареты, ноги упали в глебу, и на их потом поцарапанка куча. Жесть. Трешак просто. Тому правда не існує. Так, фактично не існує. Ёсць нейкі факт, які мы можем потым разглядаць, але ўсё роўна праз галову, калі ён, разумееш, галова як прызма. То бок свет усе ведаюць, свет ён белы, так, ад сонца нашага, жоўта-белы, скажем так. І яго ёсць спектр. Вось кожная галава гэта як прызма, праз якую праходзіць святло. Святло гэта факт, ён мяняецца, заўсёды мяняецца. Это думкі, калі што думкі мае яшчэ 17 гадоў. Я вось гэта разганяў туды, памятаю, і вось у дзённіку пісаў там на некалькі сторонак, ці на 6, ці на колькі, вось пра гэта. А потым яшчэ такі сажу і разумею, што гэта абвергнуць нават нельга, і даказаць таксама вельмі цяжка, бо факт існуе, то бок гэта праўда. А насамрэч усё ж такі не. Ну, карацей, вось у гэтай, вось, я казаў, гэты літовец, так і жывем, вось у гэтай, чакай, як гэта у Дэкарт называў, дуалізме вось гэта. І да гэтага ўсяго дадаецца ён чырвона-белы. Ну так, гэта не шыза, не, гэта жыццё, гэта не шыза. Адзінае ведае, што мяне вельмі ў той час, у майго сябра бацькі вельмі разумныя, вось, яны там нашчадкі акадэмікаў і так далей. Халера, тут гэтых ЛТХ. Карацей, і я з імі вось таксама аб гэтым меркаваў, мы аб гэтым размаўлялі, і яны сказалі вельмі важную рэч, якой я карыстаюся і дасюль. Гэта не пра праўду, а пра... Чакай, стану кмызы.
пастаім тут, пака я размаўляю. Вось, гэта пра тое, во што ты верыш. Вось заўсёды чалавеку, яны казалі вельмі простая рэч, чалавеку заўсёды трэба во што-небудзь верыць. Незалежна ад таго, чым ты займаешся ў жыцці, ці ты агностык, ці не, трэба нешта верыць. Бо без веры жыцця ўвогуле не будзе. Вось, і сапраўды гэта так. Вось на сённяшні дзень я лічу, што яны былі правы на ўсе 100%. На вось у гэтых умовах, калі ў цябе ёсць факт, які пераўтвараецца ў хлусню вельмі лёгка, табе адзінае, што застаецца, гэта мець лінію, якая табе асабіста задавальняе, у якую ты верыш. Вось, няхай гэта будзе ВКЛ як беларуская дзяржава, няхай гэта будзе ВКЛ як літоўская. Так, людзі жывуць увесь гэты час дзеля ідэі, згодны на 100%. То есть тое, во што ты верыш, то і определяет твоё жыццё, карацей. Інакш не скажаш. Таму на сённяшні дзень вось са сваім досведам мяне вельмі здзіўляюць людзі, а іх шмат людзей, якія жывуць заради грошай. Дэтэрмінуе, так, можна так сказаць. Дэтэрмінуе жыццё, то бок тыя, которые упорваюцца вось у грошы, і для іх гэта нейкая асалода, то бок. На мой погляд, увогуле, калі я вось большую частку свайго жыцця, щоб так, ты, канешне, абраў той яшчэ шлях. Вось, мне падаецца, што гэта нейкае такое адхіленне ад нормы. Я маю на ўвазе засяроджанасць на грашах. То бок, нечым там у дзяцінстве іх пашкодзіла, ведаеш, як гэтыя вады бываюць у людзей, звязаныя з сексуальнасцю, і там, калі, напрыклад, дзеўчыну спрабавалі ці зрабілі гвалт, і потым яна можа стацца проста-напросто за лёгкадаступнай жанчынай, так. Ну, таму што для гэтага ёсць усе нагоды, для гэтага ёсць умовы, якія стварылі такую, якая яна ёсць. Вось, і тое самае з грашыма. Калі людзі вось упарваюцца, калі яны гатовыя здраджваць радзіме, вось для мяне гэта увогуле немагчыма. Я не разумею чыноўнікаў, навошта яны гэта робяць на сённяшні момант, так? Чым яны ў сваёй галаве абгрунтоўваюць свае паводзіны, якія былі вось у 20-м годзе і па сённяшні дзень? Як увогуле гэта можна абмеркаваць неяк? Ці абгрунтаваць увогуле? Каб апраўдаць усё тое, што адбылося. Ну, гэта тое, што на паверхні вось і адразу. На фоне бел-чырвона-белага. Так, забярэм Удэса, паспрабуем. Куды ён глядзіць? Ён не на мяне глядзіць. Засвяціўся. Так. А тут толькі налево ехаць, больш ніяк. Трэба неяк па сейву стаць у хмызы і паспрабаваць. Спадзяваючыся на нашу каманду, што яны не дадуць пад'ехаць да мяне ворагам.
Так, до Хмызова доехали, не засветились, стали аккуратно. Или что, поедем? О, Скорпион, перший. Это, конечно, хлопец ризикує, что он подъехал так близко. Ось, отрымал уже по пысе. Носа зломали чуваку. А тут зараз вийде уже в это. Ай, 199, что так мало? Это что, удаст? Має такую альфу. І он лічить, що я нацвятився, глядите, смілий який. Їх, на жаль, ніхто йому не пошкодив. Ну, Ісу. Мимо. Ще 180, 500. Ай-яй-яй-яй, недалеко ти. Инстаграм. Пом-пом. О, нарешті. Мінус. Добре. То у їх зосталося, а у їх каже, що ще много хто зостався. Ну давай, 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 хлопцы, ну. А я мне не делал залик. Что, это першинг его так светил? Ай-ай-ай. На 1, на 2. Я його підпалив. О, як добре. Як це добре, як приємно. Так. ЦС. ЦС-ка, допоможи. Что он повинен быть тут, у Хмызах. Зараз мы его высветим. Ух, Лора сзаду. Ничакана. Не, заберу тело. Але ELC Малечина, гляди, она проехала по центру. И Линкс тут как тут. Поглядишь ты. И все проехали бесплатно. И нікому шкоди не нанесли. О, кривдно. А что так? О, трошки ще є по остатковому засвіту. Ну і нехай. Поехали на МБТ.
Так, 25 хвілінаў, потым яшчэ можна будзе ўключыць на гадзінку. Акурат будзе до конца стрима. Дарэчы, ВРВ учора здарылася вельмі нетыповая рэч у маім жыцці ў Польшчы. Я сядзеў, пісаў відэа па гэтаму прывіду Цушыме. Прайшло там колькі 48 хвілінаў, калі пісаў. І ў мяне упершыню за ўсё маё жыццё тут у Польшчы, у хаце, не проста у маёй кватэры, так, а ва ўсім доме. Наўпрост адключылі святло. Я трошки прихуён, щиро кажучи. Мне шатдаун повний був такий на 10 хвилин, мабуть, і я потім уже поспробував обновити файл, який АБС-ка повинна була записати, але не отрималося, і короче, ось 50 хвилин геймплея пішло коту під хвост. Ось. Так що Ghost of Tsushima не вийде. Але, дякую Богу, ніколи такого не було. Ось, і у Польщі такого ніколи не було, тут на тобі. Хотя, єдине, мне тільки, що є, це нехто там робив, типу ремонту, так, у своїй квартирі, і нечто зробив, йому треба було відключити це сілкування усього дому. Ну, хотя, холера його віда, 10 хвилин не було. Ось, і мінус файлик, короче кажучи. Того, коли буду здимати наступний раз, то буде. Дякую Богу, що там по сюжету було вельми мало. Ось, то там нічого такого. Та куди ж ти летиш, а? Вельми мало подіїв було, насамрэч. Ось, і гэта будзе, можна будзе просто розповісти людям. Что, заберут тигра чи ні? Давай. Забрали. Permission to engage. Penetration. Track fixed. Let's roll. Так. Не панзер тут. Трошки його посвітим. Не, Большат, чекай. Где ж ты там? Это минус наш. Поможите в этом, каб ён не свяціў нас. Давай, хлопче, дякую. Супер, хто это? Шаротір. Та блін, а. Ёсть. Так, Шекманце Панзер і Т-54 невядома. Т-54 больш небяспечны, мне падаецца.
далёка. Далёка, гэта добра. Гэтага мы кантралюем, а гэтага не. Засвяціўся? Так, засвяціўся. Дзе ж ты тут? Дзе? Ай-яй-яй. Ой, кепска. Кепска. А ведаеш, слухай, яшчэ верва, што мяне здзівіла? Што гэты відэа па Construction сімулятару, яно зайшло значна лепей, чым усё астатняе. Беларусы, слухай, будаўніцтвам любяць займацца хіба што. Усе жыццё марылі. І яно нават працягнула мне гэтых падпісчыкаў. Ой-ой-ой, рызыка. Не толькі прагляды там нармалёвыя такія пазбіралі сеціару нармалёва у адрозне ад апошніх маіх відэа, але мой камент прадказальны. Магчыма, ну, магчыма. Яно так нармалёва супала. Хацей, трэба будзе запіліць. Так, курвіска, ты паглядзі на яго. Якая дакладная арта ў ворагу. У мяне 900 у барабане. Чуеце, хлопцы? Ай, гэта стейтмент, а не пытанне. Можа быць. Ну, карацей. Трэба будзе таксама на гэтым тыдні зняць. На жаль, сёння не атрымаецца, сёння ўжо планы распісаны. 900 пунктаў, круціце барабан. Слухай, нармалёва атрымалася, 4000 сума. Вось такія баі мне патрэбны. Яшчэ што дзіўна, знайшоўся нейкі чалавек, які паставіў дызлайкі нават пад апошнімі двума відэа, якія былі там, ну, з вялікай колькасцю імпрэшн з гэтых паказаў. На жаль, каментар не заставіў. Гэта бывае. Ну, нехта такі знаходзіцца, я разумею. На жаль, каб каментар заставіў, было б лепей для гэтага бляха, продвижения, для промоции, короче, этого видео. Так, мы супать семерок на 8 узроне, это добро. Ух, як наши задамінавалі, тут ты паглядзі. Джито нават нічога не зрабіць не паспеў.
І мінус. А не трапил. Арта вот по мне не трапил. О, аккурат 2 снаряди. На. Enemy armor is damaged. Добре. Penetration. 6-0. Ого. Так, сховаюся за стіночкою. Нехто тут у їх, ага. Бачиш? Ну і що ти собі дозволяєш? Навошта гэта робити, а? — 15-1. Ай-яй-яй. А мы поспели все ж таки 2200 накидать, 2300. Я зробив відкриття на одному адмірала Ясін Хуй. Это некий китаец, я так разумею. Это у них такое розповсюджене ім'я. Ну давай. У фарминг-симулятора можно заставить одно поле электропанелями и ветраками и Ти сапраўды гэта толькі зараз праз 2 гады зразумеў? Ты жартуеш. Скіпаеш час, бабкі капаюць. Я гэта першае, што зрабіў, калі ўзяў гэту гульню. У 19-м я яшчэ там спрабаваў зарабіць, знайсці магчымасць, як зарабіць на пшаніцы, той жа жыць і гэтак далей. А у 22-й побачыў гэта сланечныя панелі і ветрогенераторы. На апошнім... А, ты на апошнім тыдні пачаў? А, разумею. Не, ну гэта нармалёва. Калі так, то все нармалёва. Соя эканола. Так. Ну, 19-й соя эканола даволі много приносили доходу. Я канолой займаўся. Чакаю, канола гэта ж рапс. Так, вафентравер, не едь сюда, не едь, не треба, не надо. Чуешь? А он едем. Ой-ой-ой. We've hit them, but didn't penetrate their armor. Оу. Як яму боляче, уявляєш? Ён вийшов погулять на ПТшці. А тут просто після першого розстрілу на, іди до хати.
Вой. Ты, конечно, молодчина, что приехал допомагать, але у меня шипернабивание. Так, чекай. Т-50. Ти занадто моцно для мене. Давай, 3, 2. Мимо. Давай, хлопче, давай. Enemy armor is hit. Penetration. Вой. Назад, у нее еще перезарядка. Так, 950, ну, я повинен его разминовать. Ой, а зараз чекати несколько секунд. Ні, хлопці, ні. Нам сюди. 4. Ніхто їх на гори буде один. Але хто? Номад, Вафентрагер там, номад там. Тобто это... Ого, это будет Данкевича. Enemy armor is damaged. Так, для Ганкевича мы стали одразу шотными. Ага. Enemy armor is hit. Ну все, Габела, номад. Ганкевича, так. 550, все хп. Треба було у кришку. Не треба було вицарювати, треба було просто в кришку дати йому і від'їхати. Пробил, не пробил, неважно. Oh no, that is what they all say when they see me. По 100к капає. Слухай, ми не благо сьогодні нафармили уже. 1,5 мільйони. Ні холери собі. У минулий раз було 400 тисяч, скільки там на минулому тижні, а тут уже 1,5 мільйони. Десятки. Ой-ой-ой, десятки. Не, поедем туда. Будем отгуливать по своего.
Вже тут по центру, добре. Як справи? Ти ОП нікого не бачиш? 430 так само там. Ага, засвятився. Нехто тут. Ось гэта нехта і ёсць. Поваливши древо стоїть. the jealousy. I know you're bored. I know it's boring. I come alive, baby. Get out the grave and I know you're bored. Давай, вилазь. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your Так, 74-й. 900 хп згубив. how sad. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Got to the bones broken up. А ну-ка. Об його підтиснуть. Ой, 2 рази не пробив. Ай-яй-яй. Ну, буває, ну, хлопче. І такое буває. You do this thing when you're biting your lip. It's driving me crazy just looking at it. You know me better than I know myself. I don't wanna live in a world without you. You do this thing when you're biting your lip. It's driving me crazy just looking at it. You know me better than I know myself. I don't wanna live without you. Бачите, ні у нас, ні у їх нікого нема на центрі. А, на увазі ось тут. Ніхто по мені не кидав. 3. Блять, і знов пробіг. Ну, холера вас бери гэту арту. Ну чому так? На мне что, магніт некий стоїть? Уже колькі разов трапляли. Собаки, бляха, коричневые. Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. You do this thing when you're biting your lip. It's driving me crazy just looking at it. You know me better than I know myself. I don't wanna live in a world without you. You do this thing when I'm talking to you, like everything freezes and it's just us two. You do this thing when I'm talking to you, like everything. О, ми у топі. Суперсемерок. Так, а у їх так само є TLC і Lynx. І що? І все. Угу. Виявляється. Давайте по-хамски. Давай по-хамски прямо по центру поедем. Ніяких музол. Безумие отвага, як кажуть. Так, Лінкс поїхав так само по центру. Ой, тут брасик у їх яшчэ, ай-яй-яй. А вось гэта можа быць кепскім. Тое, што брасик тут гэта кепска. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я не засвятился. Ну что может быть лепше, а?
Ну что может быть лепше? Давайте, хлопці, допомагайте. О, гляди, кого убачив. А? Бачиш, який смілий. Два. А 0. Ось так ось. А мне ще 2 набої есть для тебе. Да где ты там застрял, алло? Дай выехать, хлопче, дай выехать, бляха-муха. Выехать дай. Сука ты тупоголовая, выехать дай. Ой, дурань, бля. Калі што, у іх яшчэ не свяціўся LC. Значыцца, ён тут недзе стаіць. Перезараджаемся і глядзім сюды, хлопцы, глядзім сюды. Добра. І што сабе за свет? Карацей, давайте. 8. Так, до холеры их тут. До холеры. Давай, резервы. Другие включился. Так, а мы в топе, а тому поехали замок штурмовать. Зараз мы им наваляем. Time to roll out. Так, а на прикрытие кто едет? О, ну все, приехали, бляха. Я и Бурасик, и все, кто будет на замку. Ай-яй-яй. Ну что ж вы так? Люди добрые, ну на что вы меня покинули? Одна АПТ только, одна АПТ и все. Блять, это я, сука, из ног трапляю. Ну ты погляди, ну что мне такое шансуй сегодня на эту арту? На что мне это счастье? Ну пробей. Пробил. А еще раз пробьешь? Не пробье. Так. Лора у их тут. Лора тут. Ага, я не тут. Ясно. Ой.
что здарилось, тигр? По голове дали. Ой, подстався. Аж накрутить я хочется дать тебе тыку. Так, Бурасик тут. Я упомню, что у них нехто тут буде. Якась типа тешка, тому не начал потискаться под этой конец замку. Лепей тут застаться. Але Бурасик поехал у ветку. Может засветить кого? Наши неблаго центр взяли. Enemy hit. Своеособлівая, щиро кажучи, позиція була у Брасика. Так, Килана. Ты не хочешь до меня подъехать? Сюда ходи. А? О, глянь, ты едешь. Меня поплечник послухал, ты погляди. Ага, стоит. Ворожай Килана стоит, никуда не едет, это факт. Сюди, хлопче, сюди. Не, ти отсюда, вот сюди. Чуєш? Я не чую. Що зробиш? Ой, я ще подпал. Где ты там едешь? Ты нигде не едешь, ты будешь тупо стоять. 8-5. Слушайте, мне не хочется ехать. Не трапил. Он мог бы подъехать. Их коли что ось тут. Т-34 стоит. Ну-ка. Look at all you've gone through, all the crazy and the bittersweet too. All the while your heart's on fire, keeping all to your own day. Ой, Килана. Ты не потопишься там. Оу. Батшат там стоял весь этот час. А у Лику тим у той час 10-10. Ну, що зробиш? Елсиха, ну давай. Не хочем. Коли что, у их перевара. Аж на 2 рази по хп. Ось такі ось розклади.
лампочка. Світить. Так і стоїть їх на захід. Це ти будеш... А, і вона тут може стояти не один. Мимо. Земля взлетела. Так. Це ж тоді може бути. Я б тут стояв, коли що. Холера його веде. Ой, бляха, я кидаю голдою, ти погляди. Этого перекинусь на ББ. Ты тут нет. Переехал. И он уже не идет тот. Ой, небезпечно это все. Это все не так, как подается. У їх аж ну там 3 петехи. Так, Т-34-3. Ти тут jeszcze? Не. І не тут. О, може бути тут. Ой, добре. Ой, добре, 3 снаряди. Ай, як хорошо. О, просто ти... Ой, божахна. Ти погляди на його. Які добрі, а? Так, слухайте, Ага. У той самий час. У той самий час у їх один танк не світився. Их один танк не світився, і ми згубили 703-го, згубили центр. Обак треба. Треба тікати, треба ставитися на оборону. Арти у їх нема, але гэта ўжо на бягучы момант нічога не вырашаем. Ламаем дрэвы. Ладно, давайте перекинемся на голду. Ничего не зробишь уже. Давай. Там, а ось он где. Скорпионы там. Кілана у меня, значит, одна. Другий набой есть. И
Мені подається, треба їхати у атаку, треба їхати до кілами. Бо інакше нас тут зажмуть. Ай, да, перешкоджає. Ах ти поскуть. Його тут нема, хлопче. А що це зараз було таке? Ха-ха-ха, сюрприз. Сюрприз, каприз. Малайчина на скорпі. Я не чекав його так хутенько. Лічу, що праз некалькі секундів він тільки буде, а тут він... Опа, як чорт. У нас блайнд був. У нас був блайнд. І ми у топі. Неблаго. На жаль, перемоги не відбулося. Так, восьмерки. А что по складу? Вихерхем, ELC Т-92, ELC ЛХМТ. Я б налево поехал все штуки. Живи повним життям, сон хунчай. У яго, кажуть, яшчэ быў паплечнік адзін Вінсампей. Кажуць, яны разам гарбату пілі. Адзін кажа сон хунчай, другі піша, кажа Вінсампей. Мы ў дзяцінстве так жартавалі. О, елку засвятили у их. У их елка помылилась и... Куды яе? А нікуди, нават ні одного стрелу не взяла. Вай. Я засвятился? Что? А, вот что. Ой. Мінус тяжкий танк. Это был блайнд, худший за все. Не. Что, не чекал? Ты поглядзай их, ну. Хіба что не по мне целили, але я отрымал.
А їх нормально ніхто тут гуляє. Хто їх зістався чекай з алтех? Так, Т-92 тут стоїть, ось тут, в музиках. 100%. Ну что, ризикнем трошки. Що коли нам ось прозгати хмизу вриватися на його. Погоди, он все равно мне светится, откуда? А, вот он. Waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by. Now I realize I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Ух ты, ух ты, ух ты, ты погляди, кто пришел на рандеву. Так, все, Т-92 злился. А я шотный, коли что. Я шотный. Не хотелось под бизонта подставиться ніяким чином. Так, сколько их тут? 5 танков, лічи. Карта не танк. Обсидіяни він такі. Да, бляха-муха. Ну ось, довернув бляха і не трапив. Ну як так? Enemy armor is damaged. All these white lies. Правильно, хлопці, давай його спереду ззаду. It's only a matter of time. 55 хп, я ще живу. You hurt me, I'm sinking and drowning, and I don't deserve it. Your heart. Так, бизонта мне не добрать, коли что. Хотя, один набой есть. Коли ніхто в його упораться, то ми в эти стріли дадим. О, і арта туди відстрілялася, добре. А ось і другі поднабиваються уже. Нечакано. Я лечу, що тут нікого не буде. Ви этого я не чекав, коли що. Сколько зняло з одного стрелу? 247. Чека. А, ніхто ще стріляв. Добре. Ну давай, обсидиан. Давай, показывай бизонта. Ага. Хе-хе-хе. Так, у їх Т-92 ще живий. Треба бути акуратніше. О, ось тут лепше все. Цікаво, де він буде стояти. Угу. Звівся.
Есть другие, ты поехал, допомог обсидиану. Я б тебе прикрыл, чуешь? Ты ж фуловый. Разменивай хп свои. Знакомитая китайская співачка Толі Яма та канала зараз співає пісню о том. Да ладно. Так. Ось там низе. Треба ближей. Это пам'ятаєш, Максима, такий анекдот? Вельми старый. Слушай, у 90-е мы его рассказывали один одному. Это про Формулу-1, что на некой там трассе у Японии, где, неважно, Шумахер летел перед поворотом с хуткостью 90, додав яшчэ до 120 и проехал его вельми так удало, вельми якостно. А за ним ехал Эдди Ирвайн. Вось. И он разогнался до 150 и проехал так само вельми адекватно и аккуратно. А за гэтымі двумя ехал российский Ванька и с матом какого хуя вот тут расселись и проклал новую трассу. Головний секрет фінського гонщика у Формулі 1 я не списав. Так. Это и финны, и эстонцы, чему яны такие хуткие, потому что хамуюць вельмі рэдка. Яны не паспяваюць на хамульцы жаць. Так, нас 4. Один на прикрытии. О, елку засветили. Добро. Повинны сдувать ее. Ну, просто. Минус. Добро. Коли что мы с десятками гуляем, не будет легко. Так, лис. А, вот он. Паттон. А что ты там робишь, Паттон? Ой-ой-ой, чекай, я повернулся корпусом. Ой-ой-ой-ой, ай, у его ранка была. Поехали упирать, чему нет. Гены его приемцы стали. Ну, как это означает, что не повинны атаковать. Ой-ой-ой-ой. Чифтейн, куда ты полез? А Чифтейн-то не умее гулять. Ён не ведае гэту мапу. Чакай. Ты что, не бачишь, что Чифтон подох?
ну не гляди сюди. Молодчина, супер. Хлопці, хто тут у вас? О, кольки вас тут, братики. Enemy armor is damaged. На. Эй, не трапим, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Не падаецца. А, не, ты глядзі, у іх нехта яшчэ стаіць. Нехта стаіць свеціць. Брасик, гэта ты? 3, 2... Твою мать. Я лічу, што ты яшчэ пажыве. Не ведаю чаму, але такая надзея была. А яны проста ўдваіх у яго высмаркаліся і ўсё, по брасіку. І нема. Ой. Чакай, 7-3. Ага, зараз. Ага. Глядзі. Ой, як я не люблю гэты рельеф. Ой-ой-ой, як я не люблю гэты рельеф. Ой. Так. Ну вось, нехта тут свеціць даволі якасна. Ага. На табе. Enemy armor is damaged. І не... Ой, ну глядзіш ты, як яно паляцела. Ну, ты бачыў? На наступным стрыме патрабую зрабіць лекцыю, як памёр канцэпт войск ВДВ. Чаму не? А ў сэнсе, калі што, я у гэтых справах не разбіраюся. І мне падаецца, што ВДВ і марская пехота гэта нешта роднаснае, не? І калі так, то яны ж дасюль жывуць. Я ўсё распавяду. А, ты хочаш сазвон зрабіць? Так. Я не супраць. Холеру, все хп позабирали, ничего не настрелять. О! Чекай, ну куди ти? Ну зводжуся ж. Один есть. Ну хіба що на гэтым все. Слухай, а чому тебе менавіта гэта цікавіць? ВДВ ці нешта падобнае? Адкуль такая цікавостка да сілавых структураў? Ды і ўвогуле, глядзі, як ты разбіраешся ў гэтых па тваіх відэа з МТЗ, МЗКТ, гэтых такая. Я нават з кіно звяжу. Я памятаю одно советское кино про ВДВ. Щось такое было благое насамрэч. Нецікавае. Занадта прапагандысцкае. О, як гэта, Камандас, напрыклад, ось у Амерыкі такая, памятаеш, была з Шварценеггером? Ось тая самая рэч была і на расійскім ТБ ЗНТ. Про Афганістан, хіба што так. Про ВДВ не тое. Ты вяртаючыся да пытання, чаму менавіта гэта табе цікавіць?
Ці паспеем праехаць, не атрымаўшы нічога ў борт. Сціскаем кулачкі, пальцы на ногах, руках. Не, на руках не трэба, бо мышку трэба трымаць. О, нехта тут ужо ў іх з'явіўся. Оу, глядзі ты. Шкода ёсць. 900, так. Этого мало яшчэ. Трэба больш. Чакай, зараз тут пройдзе. Бачиш, ты не разумееш канцэптаў аэрамабільных, амфібійных і паветраных дэсантных войскаў. Ну, так я ўвогуле не ведаў, што нейкі ёсць канцэпт. Як па мне, ёсць войска, у гэтым войску ёсць да халеры падраздзялення, якія выконваюць проста свае адмысловыя задачы. І да чагосьці надаецца ВДВ, да чагосьці надаецца пехота, артылерія і так далей. І халера, як яму шанцуе. Проста не ляціць у яго. Зачараваны. Ну что это такое, люди? Вы тут что робите? Танки гуляете, ці? Блины есте. Хали резин. Все равно у всех, кто меня прикрывал, все отлетели. Две LC, у их Sunlock LC. Типа успеем заехать. А давай спробуем, чему не. Так, Лора и Элси, это я не поехала на гору, я один буду, так? Ну, один так один. Ой, брасик. Тыц. И оп. Ну и что ты робишь? Ну ось что ты робишь? Навошта? Ты погляди, он просто поехал и сдох. 257, 252. Ну что это такое? Боже, ну йондурно, а ты куди? Ой-ой-ой-ой.
ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Zero gravity, they got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Born in the darkness, wiping the light. If this ever die, I'll fight for my life. Keep fighting on, I keep fighting on, keep moving on. Так, як заўсёды ўлева. So I am up above the clouds. Там па цэнтру на гэтым танку няма што рабіць. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see Успел the засветить magic happen. говнюк. They got us a quick change, so Ну we вось, like them приехали. in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Добре, что альфа не полетела в его. 199, это маленькая. Ты что тут забылся? Ты же СТ. Ух, добре полетела. А где это он стоит там? Блять, а ён трапил, ну ёлы-палы, ну. Глядzi, вони штурмують. Перехитрив. Перехитрив, так. Ну, тільки гармату пошкодив, судячи по дзин. Елсиха, давай, подъезжай. Подъезжай, бо ты святляк, ты повинен святить, а не стоять у хмыза. Давай, родный. It's your sleep, but it won't keep me from this heart. And I'll try to carry on again. Ну, потрошки сунется, зусім потрошки. Где ты там? Далеко, не бачу. Давай, ліс. Святі, як ніколи у своєму житті. Розповіду тобі про Теодора фон Хіппеля, фортецю Ебен Емаель, остров Крит і неудалий огород. Цікаво звучить.
Что это за история такая? Огород это что? Это город так называется? Ці ти маєш на увазі город, який де вирощують моркву з капустою? Военно-паветраныя войскі. У мяне, ведаеш, пасля такіх заяваў складаецца ўражанне, што ты маеш нейкае адношанне да гэтых ВПВ. Ці меў. Ой, уся кепска. Правы фланг прайграў. Ну где ты там? Подставляйся давай. Эй, ну куды? Ай, холера, бляха. Ну куды оно полетело? Ну так нельзя ж. Ой-ой-ой, як кепска все тут. Где он там ездить? Боже, які усе сейвовые, ты погляди. Шчыра кажучи, з 17 годов у Литве и ніколі и не служил. Это просто цікавостка у тебя такая военная. А, просто гістарычна. А у цябе ж няма сваякоў, якія займаліся гэтай справай, тому што, напрыклад, опять же, у мяне ёсць сябра, які, ну, няблага так па гісторыі ведае, у асноўным савецкі, бо ягоны бацька былы ваенны. Разумееш, ён увогуле аказаўся, ён па паходжанні бацька ягоны беларус, но ўсё жыццё правёў на Расею, ажно на далёкім усходзе, там, Уссурийск, ці недзе там быў, вось, і потым ужо пад пенсію ён вярнуўся сюды на Беларусь, і ў Германіі служыў, і там, і гэтам, карацей кажучы, да халеры, дзе ён быў, па ўсім Саюзе, апроч, напрыклад, нейкага там Казахстана хіба што. Вось, і гэта сыну так і перадалося, то бок бацька добра ведаў гісторыю ваенную, і, канешне ж, мой сябра таксама трошки шару ў гэта. Не трошки, а так нармалёва шару. Ясно. Не так не. А я, як ти розумієш, ну, мой батько хотів бути істориком. А что ему перешкодило? Батьке не дали, что ли, поступить на историю? Это что? Ой, бля, эта мапа. Як бы ее забанить? Или что она мне надокучила? Бо калі так казаць, мяне адзінае, што мяне звязвала з нейкай гісторыяй ваеннай ці нешта падобным, гэта тое, што мы з гэтым сябрам хадзілі на судамадэлі, як я казаў. Можа, ты быў, не памятаю. Вось, калі я распавядаў пра гэта. І я нават, але гэта было спартыўнае. Вось. І там я нават выканаў гэтага нарматыўна кандыдата ў майстры спорту. Вось, але не ў гэтым справа, у тым, што вось толькі гэта мяне звязвала, таму што, як ты разумееш, усе нашы судамадэлісты абавязкова там лепяць аўрору нейкую, ці вось нешта падобнае, але мне пашанцавала, не было магчымасці навучацца гісторыі.
гэта ж не ядерная фізіка, не ядровая. То бок там уваход любому. Толькі поступай. Не. Бісмарк. Ну пам'ят, во, ты быў, значыцца, мы з табой гэта абмяркоўвалі. Я памятаю пра Бісмарк. Вось, што ты клеіў яго, так, ты казаў. А я, не, мы на судамадэлях мы пілілі, ну, я піліў, мне больш падабалася гэтыя фотарэалістычныя, то бок копіі непасрэдна. Але і таксама і спартыўныя мадэлі былі, яхты. У мяне вось я калі выканаў гэты свой нарматыў, у мяне была стеклопластик, шклопластик, вось так трэба казаць. Зроблена на вадзяным ахалоджанні, каб рухавік мог выдаваць большую магутнасць. Ну і спакойна вось развіваць хуткасцю, якая дазволіла зрабіць гэты нарматыў. Не, не буду страляць. Што гэта? Ворон. Не было магчымасці паступіць. Ну, карацей, разумею. Раней, калі што, гэта норма была, калі бацькі ці нехта там не даваў паступіць куды-небудзь. Ды, напрыклад, як гэтыя былі, шукай, называлі сацыяльна апасныя элементы. О, у мяне таксама ёсць знаёмыя, якія не маглі паступіць на каго яны. Яны на фізіка шлі, а ім не далі, таму што яны габрэі былі. І ўсё. На табе на вузланаў. Вось гэта быў стрэл. Кіберспорт, ёпта. Вось. Вось. Так. Тут мне не падабаецца гэтая кілана, калі што. Ах ты, паскуда, чаго ты сюды глядзіш? Так, 514. Я вытрымаю, калі што тэма. Хе-хе. Як я табе, га? Не чакаў, не ведаў пра гэтую шчыліну, так? Так, не, мой бацька хацеў стаць гісторыкам, але не атрымалася паступіць, і ён пайшоў у армію, пасля скончыў універ, стаў выкладчыкам сярэдніх навучальных устаноў па нейкай інжынернай частцы, як мой дзед. Дзед быў прафесійны інжынер з вышэйшай адукацыі, але сам быў выкладчыкам. І халера сабе ў цябе генеалогія, вось гэта так. А мне няма чым пахваліцца, у мяне звычайныя рабочыя. Усе простыя людзі. Так, 6 хвілінак, слухай, апошні бой. Апошні бой сёння, ну ўсё. Слухай, нешта сёння ўвогуле нікога не было. Ні Яна, ні новага гэтага Александра, ні Анька не сядзела ні трохі. Калі мала людзей з аднаго боку, то гэта добра, што можна з тобой нармалёва размаўляць, не адвярчаючы ўвагі нікуды. А з другого боку, трошкі сумна. Вось калі ты быў з Янам на пару, о, было супер, сапраўды. Гэта было офігенна.
То бок нешта Ян распавядзе, потым ты уключишься, то там і Анька падыдзе. Яшчэ тут, ну так я ўжо канчаю. Ужо апошні бой хіба што. А ты таксама тут? Але давай так, слухай, ВРВ, давай так, каб гэта не проста была лекцыя, а нейкія дэбаты. Каб нешта можна было мне ўставіць нейкія 5 копеек. Каб гэта не было проста гістарычныя факты. Можна так? Ну ёб твою налево, мать, каб цябе разадрала. Оу. Метка свеціць. Колькі ў 2 ЛТ, ага. Одна ЛТ тут будзе. Едеш, Рекс. Так, кто поедет? Оу. Так, Рекс, ты нешта кленчыўся тут. На што? Ух, який стрел був знову. Ей, ну не, ну так нельзя. Угу. Я так само не чекав. Треба почекати. Барабульку зарадити, бо там 3 танки. Там 3 танки, яны можуть мені перешкодити вельми моцно. Конечно, як тільки буде щось незрозуміло, одразу питай, кажи, усі буде як треба. Добре. Домовилися. Ну, нарешті. О, вітаю. Enemy armor is hit. А ну, покажися. Broken
Давай, ЛТТБ, святі його. Вон тут. Так, а хто гэта? Чакай, гэта у нас Т-44-100. Ну, не благі танк, але ён пераможа нас. Давай, дапамагай. Опустись. Есть. Дай, халерний. Усё на сёння. Мы нармалёва адгулялі, слухайце, ажно 5 фрагаў нарабіў. Калі падсумаваць, за 3 гадзіны колькі мы нафармілі? Зноўку 100 тысяч. Мы нафармілі, калі што, 2 мільёны 200 тысяч. Охренеть. Выйшаў плюс, ну, на 2 мільёны 200. Холера, у меня давно столько фармы не было за один стрим. Ну, за 3 годины, давай так, не только каб на стрим, а просто за 3 годины. Да холеры. Добра, на сёння ўсё з танкамі. На жаль, людзей было немного, але гэта былі найбольш ценныя людзі, найбольш каштоўныя. Дзякуй вялікі, што вы былі за мною. Аня, ВРВ, яшчэ раз дзякуй вам. Давай, сустрэнемся ўжо заўтра. Як я казаў раней, заўтра я зменю трошкі фармат па Eurotrack сімулятару. Там абмяркуем, магчыма, мы зробім толькі 1 ці 2 заданні, а далей пойдзем у Flight сімулятар ці у Ghost of Tsushima. Там на месцы разбяромся. Хто будзе, той будзе галасаваць. Вось. А на сёння ўсё. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. І сустрэнемся. Да пабачэння.